Sibitari ya Gitimene wondini ya Kirwa na arini ringi nje kinyuma ya thirikari ya mero kulukira MC wo makena morogocho kinya mathaga ya mero yotetherie kurukwa watwana bobo atetheria kari muno kurukwa tharimwa na tukenke akwe kari bakuru utumira sibitari no tunende utungatani boyite akwe na boga kimutegi na tatonkuluki. Sibitari anari era nemo ya sibitari kiriwandia Kirwa na arini amukirite ntobia matanete kumakire thirikari nene rungu rwa MCA makena morogocho kaingo kwagirithi utungata bwa sibitari no na aye bagatiga kuthikura ya gutungatwa twijite aja ni untu health centers ni ra county government ni akite building hizi iriaja iri maternity wing na maternity nyingi ntu bayatira na facilities cia gwikira kukenda yumba kwa operational ikyo gitumite na arua twithwa turetete facilities ikenda antu bomba kundumiwa kwina tutanda twana twina inyaka incubator in case kana kaja katikinyitie na gitanda kya delivery bed na tumandu twingi turia twendekanaga ina maternity ward. Health center hizi ya nari ya upgrade roi level 4 na yanga situeri level 4 but yantu bau bakweja kulingana na facility na ndi bambira bau baraugire hizi ikethirwo eri level 3A na kwina A na B itugita ki level 4 nkuruki itukumenya antu ba mairisaba na kisima batina sibitari. It's a big coverage sibitari betaga Isiolo kana baka bageta Isiolo kana rira betite pakeja Kirwa and I'm sure tukethirwa tukionaga uria tumba kubatethia kenda inya bobo bakiumba kuona nyomweria undumewi services ire chikuono ibangi nonto burabo mukireto na gikeno muno na akariba Gitimene nonto bokuririkanwa na ndi ninto tuongerwa bira bigatutethia witi bangu gibwega saidi tonto into ibi biega tonto bibitetheia mwiti ongugi weja nera twita quality care o itukuga ibwega into bibi atutethia na tukubia mukira na itucokia nkatho nonto bwabio na bigatuma muno tugita nyombeji njeru twitena into bibiega bira modern nonto bukabutega ikona into bira modern biri othaiji na bigatethia kiri utungata wa ekuru ngugi gita bwega uri amape I'm satisfied ndikiri ngugi mweshimiwa na I will continue ngeta na mbere kumusapoti nonto we mweshimiwa okwa na nukuona sibitari iji gitari nene tithiritwe na facilities na kumirika na kumiretera yo imwambiri onkurire ni maitwetere tumanda maingi kuma kimweshimiwa ura tu promisete otherwise ithan itu amwa daktari nkubwira bwega muno na itukarite twina kiriro muno tukiendaga kuonera sibitari igakura nonto facility mwe facility ira chumbo tumantura yetu igakura na itukugwirwa rira tukiona mantu ja kuongereka nene ya sibitari iji iromba ikiria kariba Gitimene batumire sibitari no bwega kaingwe twika kiguni kiribo gitubarikania gutumira sibitari yao ora bagatumira sibitari yao na sibitari yao igakura indi bamatuka bageta bakurire ingi cinara kuraja oibeje batumire sibitari yao kenda neo watane na department ira ingi sibitari yao yumba gukura na ikabatethia otherwise bwatwa service bute twagaja uju indi bwatwaga service tuomba gukaranja tukanyina hapana ndo sibitari iji ni yetu na sibitari iji iri aja kende tutethia na tuitugeria kugwatanira tumbe ku make sure tukurungama na sibitari iji yetu na tukwaria mantu ja mega ja sibitari iji yetu nikenda sibitari yetu ikomba gukura kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi.